soi ka duwa abul to attachment theory ania chumi chung chang vel chu ranti chawchan ka tum deuh ber chu ni me tihan midang te relationship advice ka pevele chong chin ani tu ai relationship chadeu maintain har sati em chung hian achan chu engtik lai po in committed relationship pa han ka deuh renga stability ni apoi mo ka tia kan chung kwa a stability ka mu ngai lawa kan open lai changin tuna chuani kan chung kwa po stability vele chan to a ma zong chuanin romantic relationship sa hian stability ka zong chin ani midang nen ke ma pon lama mi mo kan chung ko pon lama mi mishing dang ne na in pona kan nei tala khan stability commitment na chuan kanuna hianin anchor pakhat angin kangai chin ani chumi ni wang chuan committed relationships a ka deuh renga ngai zong nei lo te hianin ka mangai lo zo ka ma se tu na chuan hei ngai zong nei do ten ka thei to a ke ma own self esteem te ka in chi chhuak chho chan to a hetiang hi ka du da nang ni lawa hetiang ang min treat hianin ka hlim lo ni ti ka sha hianin ke ma inda masak ngai na te ka sha to ma chong ka shangai lo ka helpless chin ani romantic relationships a hian ka sha jok wang ni lovin thil tam tak ka sha lo awanga ka ti swal te achangin ka inzir chhuak zo ani me the I hang ka big reng though when it comes to relationships. I am just as helpless. I used to be just as helpless as everyone else. Sex education pialama emotional connection na idan dur hi kan in shil nem law ko me skula kan zir lawa kan pantam ber biak ina kan zir lawa mithiam ten min zir tir lawa doctor ten min shil lawa initiate and form emotional connections with people ngai na faki kan shelawa me chia te hi chuanin angai na hi kan la shezok ka mi pa ti hanan la shelo le chonga mi pa te hi mi ya hi chuanin an zawai ni lo ma se atam zo ki chu an helpless le zwan ma sengin ami pa kan ni mo me chia kan ni mo kan core need kan ma mo pe te zinga mi ania mi dang te ne in po na chane connection closeness nei tuna mizoram mathil theng mek chana thenga te po hianin in pum khatna poi mo zia kanin mamo ton zia le in po na chane poi mo da zo alang chiang ring ti ro in po na chane lawila in pum khatna nei lawila in pui ton te kan che do na ni chu wang chuanin a community a collective level ang ringot ni lovin a mimal level personal level a microcosmic level a po hianin kanin mamona ya sang tu ka hetiang nga in ancient na in musid na in nui so war na ti vel hi kalsa na hun to khop me til ti shang mishing te na force lian zo kan dan thelo hetiang ang natural disaster tu wan chuanin natural disaster can care te ngai lovin mi te na nun na an chan hun an nga care te ngai lovin kan in hlut ton thea kan in po ton thea connection kan siam the ani interaction kan nei the ani mo kan ngai dan te kan share thea seven oh yeah just a little bit miss insecure laga join insecurity mo tan bo san chi ani lawa masabera chuan I insecure na chan kha achana ti kha shema saberla tan san tura ni lawa achan kha shati tumanga achan ka heal tumang ti dam ti zia chu insecurity ne na chan a opposite experience ka ani
chan chia di tum lawa I du lawa I tan san ringot khanin nang ma peng I kal san ti na nya I emotions zong te I feelings zong te hi nang ma achanga ron chwa kan ya midang te achanga I emotions hi ron chwa kan ni lawa I thinrim na te po midang wanga I thinrim ani chuanin nang ma sa to reng an trigger chuak ti na anya achani sha ta poimo enge insecurity ne na ka sha la chuanin achan karon sha pui thelo che nang ma kha ni she chiang ang enge insecure na chan mi in an run trigger na chan che kha tan cha chan tum lo tur o chat thiam na thuk zok nei tum kha akong ma saber chu ni me 2 point insecurity kan nei vek mishing insecurity nei lo kan lo til za thla kan ni lo til dik lo ani na po hek lawa emotions te to emotions anya feel tur anya achale achalo athiar kha angai na achul na lo reng dik lo tir achul na lowa swal tir achul na bok lawa emotions anya aswal le acha an mangai lo ani na angkhan tir top pro just let it be andu zong chu nang ma khanin I acknowledge I validate khan me and tirnan midang te thik na lo ni ta se example me jealousy insecurity minan run trigger khan jealousy te lo ni ta se midang te ichik na lo ni ta la kha midang te ichik na ani na khan tir top la achalo tia I lo du lo ve khan zia lo nang ma own feeling anya mo a khan tir top ro Anxiety issues really where have you been through it anxiety hi mo amak lu tu kalan tu tengin anxiety va ki kalan nei lo achan chu ke ma hi ke expressive lu tu ka cái in express thế lo ka puak chuak top kana pandai changin chu wang chanin anxiety ka nei ve tak thế lo cái in nam thế lo nam in ka thế lo thil engi muni ke ma hianin ka feel lo chuan a shom ka ti zo ke ma hian opposite spectrum ma ka ka intense lu to ka extreme lu to ka chu ma seng anxiety nei te ka sha thiam na chan chu hetiang ang anxiety nei thelo khopa explosive emotion ka nei wang hian anxiety nei na sadeu de ka attract na sa in chan chat na ate ka chung te nge apo ka chen pui te zinga anxious tak te ka chen pui china mi pa po hi anxious de ka attract na sa chu wan cha an bula hun ka mang ne ma an ma ni ka chut puya ka ti pui ne ma an ma ni po in mit pan na sa achan chu ka lo validate china an feelings simo an ma ni in ti ngai na an shat to lo te hi ka lo validate china chu an ta na ka ti sak te chuna nia chu mi wang me chu hemi topic ka awareness nei na chan chu ka bul vela mi te wang ani anxiety nei na sa chu ni la anei na saber de zinga mi kanyang hetiang khopyanin mi te troll ka tong na sa ama seng ka nei ngai lawa chan chu ka feelings te ka articulate thiama express ngai na ka sha a process ngai na ka sha a chu mi wang chau chu ka chut puya ka process a ka observe a chu mi wang chau chu tu dong chu ni me angai chu zanin validation po acha validate tur tu ma in an validate saklo che pon nang ma in invalidate sak thei tu mai mo lo mo khatiang la ya tak khachwan ti sak tur che in nang midang I mo mo nang mai ni ti thei invalidate thei hlau nei te kha a chat lo na lo I hlau ni chuanin I hlau ni me khami hun lai te I hlau hun lai chung te ka chuan I hlau ni ti ka pom top ro thil hlawi nei chuan
chu chau chu angai chu validation om zia chu mi chunga I thin rim ani pon I thin rim na khati bo sham tu min om zia anei lo I thin rim hun lai ni chuanin I thin rim hun lai chung te khan I thin rim reng don lo I thin rim hun chung lai na kha chuan I lung oi lo ani I lom lo ani ti kha in pom top la chuan I lom lo na po kha a om lu tu ka I lom lo chan te I thin rim chan te kha a om lu tu ti kha nang ma khan invalidate la a nuwa chuan in a re me ang I validate to nuwa chuan a hun lai te kha chuan in ngai to lo tum te reaction pek lo tum te kate I repress is a press kan nuwa aron in resurface le a akalbo to amoi ti khan thil ho te ten na nuwa khami thin rim na ka anon trigger chuak le a nuwa shom ti deu ini om le khan om zia om lo hetianga mi enge munle muna kher lo po online comments me te po mi thin ri manin hau vak na san chu hetianga an lung oi lo na lo om sa to te anin trigger ton china hemi wang he nya kan in trigger thiam ro puisia ton lai chuan ti ro kalahun traps to ui ka sam hi pet tha thelo he tilai hi ka baby hair hi ui hamoi lo to ni te se ai ka wave seng lo chau ka wave vek chau ni me ti han your views on free will kamaible to involve ve missing the to maible thelom baka ka period line ya hormonal acne me ni bole me ang lo lungai su chu mi hausa million tak te top 1% te function dana ni to my view on free will tuna kan omna timeline na chuanin frequency in thak na sa karma te po lifetime pakhata ti han back and forth in the thing zung to ui ka kalahun 721 nakina hun thol de ulekin karon life le sok don anya ka chana hun don mums zan isu ko ban mani nya ma sen New Age Satanic ti chung chang te ka YouTube video kan ka soi to thowa ka kalma in tlem kan soingi satanic chung chang hi satanic cult tak in sha do in Hollywood a han tam me satanic chung chang chu satanic ritual abuse ti kha Google apo va search ula Wikipedia kan satanic ritual abuse report khovel mun shanga mun khata chawni lo khovel mun shang a country azirin case report file unlist chuak veka chu mu tu ra ma YouTube apo documentary tlem mu tu ra documentary tam mu tu po lo a chan chu satanic ritual abuse tuarte himin an oilo ani an salu tuka John adrenochrome di ka indu chanin va Google bok ula conspiracy theory ang ina chwa ka nga ma se thil tak anya mzia shelawin nga tinge mi satanic inti very ngota satanic tak te chon sacrifice ritual anti chin mishing dangte
sacrifice ti top meang an thada blood sacrifice ti nan an manga no te blood sacrifice ti nan an manga no pangkum tling lo te an pong swala child sexual trafficking te an dia pedophile rings te an ne oh hello human trafficking ring dian tak tak te satanic occultist te na an ran ani hi chung chu satanic tak tak te na an thil ti chu ni heti lai in du ne satanic ka mi lo ti vering wat ka in shelo lu tu ka chu ma ka respond pe lo chewa ma che kan respond ang cheu khatia minon zo kan in shiat lo zia ti chianga engma shelo in thil hi soi ve me su proof le evidence mu tu rom renga va in high ko ve ro hetilaya in du satanic in lo ti vering hot zel hi chu abeidon tha khop me milar Hollywood lar tak tak in shiat lar chen khatte hi satanic ritual abuse until in shiat lar in pakhat in shiat mi zong shiat tur chu Lady Gaga te Jay-Z te tunge midang in shiat le tur Jeffrey Epstein cover Google to bro Jeffrey Epstein na island a pedophile island a ming lang zong te ka a list mu tu rom milar hau ming list an thavek chuta chuan no pangpong swal turin an kal chin Jeffrey Epstein island chuan a flight list chuan milar ming tam taka chuanga chung te chu mana chang to in case kal lai rengania chung te chu ve en ro chung chu satanic dik tak te na an thil ti ani chu an rap thak za chu khovel mun sang changin no pang an rubo wa chu island chuan mi pat me chan na man pui turin an kal chin chu an ti chin chuan an thata an thi sen an in thoi chin chuan an thi sen no sen piang him te an la khoma stem cell research dinan an manga an thi sen achanga chu stem cell research dinan an mana chang chuan an lan no pan reng the nan adrenochrome te an siam chu adrenochrome om zia ni chu satanic dik tak na an thil ti ni chu ole na thok tu ra ka kala hun to do na ka conspiracy theory topic rajai lo cha mai da abak kha chu nang mani in lo en ve to me don ya chu hetiang thil ra thak tak te a thlen lai i mai available ve in lo ti hi chu shem bol thayang chu mishing alom ka ni ngi muni le poni se kan kal shi photange ni danga kalo live le do nia bye bye